Olo e whaafunga mai le tautua masani le nei le siu fofonga o le Samoa whaamo, le iwa tolu tesi malafitu, mai lona no fuanga tututonu I funga lei le laumua o Samoa. This broadcast is brought to you by our partners, Apia Concrete Products, the foundation of Samoa. Bluebird Lumber and Hardware, building and beyond for you. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Inalani's Catering, catering for any special occasion. Taula, the brew of Samoa. Samoa Property and Realtors, for quality and excellence in real estate. Le nganga fia o te whaafelo e atuai le mamalu o le tātu o tunu o lo mwhai o na whaafunga mai le neia fia o le aso lua. Le aso lua se fulma le whaa o le masina o me lua afe se fulma le ono. Ea o se isi le nei whaapoponga o le polkalame o lava singa o le so mai o te fia lava e whailo atu le ua whaatasi mai le tamai taitu stala o le tala mua media. Langi keresoma whaatalo whatu langi neia fiafi? Ia whaatalo whatu Herb. Talo fat pa ia male malu lo mfai ona mo mai le tatou Port Kalame tu sa watu I Samoa nei la to lo mfai ona fa fonga mai New Zealand Australia o le Pasifika Tahiti ia moto I Hawaii I fa pe foi o le atu a Europa ia tainani foi I le malo tele o America we foi I Japani ia fa pe foi nisi lo mfai ona mo mai le nei tu la haftai her. Ia ua vai foi I winga whelanunanu ai o le taula tau le nei aso? Yo Herb, le vai atu pe yesu I fifilo I le whainga le tau nei aso ana le la Herb sa mana ia e tanga e tui fafo sa mana ia le sulu mana ia lana le la a le umai tau atu ia le pe una timu se teimi o le auli a le pe tau te leilo le la mai tau atu I fafo ia le pe su mai fafo mina na malingi timu se teimi I se taimi a le tau te le oilo a Herb ia o lo tu mawata tau I tulanga fo I leo o le soso wa I tawa le Herb ele I longa te estato ma taimi fo I lea su o le tausanga. Ioi, paule si suinga leo iai wa matana malulu mai a tau a fiafi mal whaasolo tua I le pongisa. Ioi a tonu a mo eskata to winter sis taimi a. Levo no pia ngani o leo New Zealand ali Herb. Asa wa mo malulu ya fiafi a mese fo le po. Ioi, ia o nai talanuanga nai tusa o le tulanga lo iai le tau I si tatu o tunu I Samoa nei. A ua vai a foi ua matana nga solo le tunu ua whamai anga luenga o le fiafi. Ia whaatali foi awala nga ia tua ia inga po o nisi o fufuanga ese le tau fufuanga ia le fiafi o le solua lang. Ioi Herb, ia lewo o le tau le tula foi lewa la tani ni mo tel fa ia wa o fo teme te wele atole tam fai mal ten fanga luenga ia nga I foi tela la fiafi nga I le team o kole ni no foi le la fiafi ia pe wa ave foi ia le team pe wa vave foi na mana ba nisi le nei aso. Ia wa ole ngase masani lava na o tātou pe tau whaatustusai I le suka. Foi le lusua vai pe a palasi timunga. Lusua vai suka palasi timunga ai o el fale a. Ia e malo o le nei aso la tau ma le tūlanga o le aiai ia lava singa o le so. Ia waftai Herb, o le sa maua le avanoa foi le asia tuel tātou Port Kalame o le whamasinonga. Ia le ngata le tulanga fo ile o ia la to o te mai tawa le sa taia fo lua Port Kalame a talwai mal to faya apulu ia le tulanga le o ila to ele stala le temi fo le palo ta Herb ia le fo la to ta sia il ta Port Kalame le so ia me se fo ila Port Kalame fata atia le tu mai o le awa ia le famana twin o tuto o ta si o sta to no le masina fo io nisila ia o baenga o le tatianga ia le ta Port Kalame ia Herb le afia finei. Ai yeila ni mata upumani foi le fale tanga luengo whamasnonga Herb la ta amata tu ei. Ia, pe lava na e saunoina la se ia wili ilia po ani si o mata upusa fonga le whamasnonga le neias. Ia mai tau me la Herb pe o mata upuale e tu tilo ma le temi nei o le mata upu foi le ia onga ai mai sana le onga le al kolisima walunga le ia abele. Ia manisi foi o onga sa afia foi le ve Singapore femisa inga vawa onga ile tolu vai aso tuana o le asola le na toe tu uma ia le mata upula ne nisi o tamaiti a onga te tau mai vai aso taluai sa tau fia nisi tu ono ele mafaina tatala itua o le si to alima na ave toe fa pe refer foi le famas nonga o
le youth court ono le lai tifo ile o la tau sanga ia o isi ni toi tala tu fa tali e ia no a le to ono la le sa tau fie ile to ese le tau ile vai aso tu na ile la na toi tutula i umai le so her pil fa masinonga le fa tu malo ia le la na maua le no e tau sanga ia la tau lo ia mo se ava no fo le tala ile tau tu fa tali e ia le aso to faina e ilo ina ia molianga fo ia fa sanga ia te ila to e to atasia la sia ila li to fa fo i ol to ese ona la fa pe le saunanga le fa masnonga pe o ia le sa ma tu ia tele la na soli tu la fono le molia ia e wila vele i mafai ona fa manino mai le tu la fono le soli tu la fono a o ia la le to atasi o le to fa fo i o le to ese ta faingata a o le isi to le ma ia le wa ia inga fo i e tala i tua a wala ia le to fo ia tu la le fa masnonga le si luva yaso e o le sila lua vai aso herpe toi fo i matuai la le to lima lea toi au mai e male to atasi le i le to ese ona fatu atu mai lea ni o la to ni ala to tali fo i le tua inga ia po morianga ia faasanga ia te ila to ma ole aso fo i la herpe fatu am fai e fo i ona faamanino mai i su enga leo po aia ia morianga ia faasanga pe molia fulele atu o mai la to ia morianga tasi pe tasi al tangata malana morianga ia le lua lava ia solo manai ia foto fai ona to mo mai e se tato update le tulanga la ia ha o le utau maua tu lau saunoanga o le tau whainutanga luenga leo e tu whaatasi se molianga mo ila tau pe molia e se silo nuinga fōlinga matai tala tutusa ia molianga leo lo molia ila tau ni to ono ia o le tele ana o le tulanga le ia e tutusa to tele la to tutusa molianga pe tasia molianga e molia umai ala to ia tuzala fa pe to ono la to nei o le molianga foi lo tawai ma ia molia umala to nei le molianga nga tasi ale e mai tawa te foi le saunanga le famsnonga ne la e folinga mai o le tarusanga leo e tu atu sava no foi le ono lo yei nisi molianga foi le toe molia ila to lo no vinga o le lava e fa solo asu enga leo a mo wal molianga ia fa popo molianga ia mai ona molia termine no vinga tau folinga mai langi e fa popo molianga ia ai tu sai tu la ila tangata ia mo ia po sa o lo so no nga mo ma fa ona tu fa tasi uma tasi molianga molia ma fai tau nga molianga ne molia o mai la tau ni to e molia lava tangata e molianga to tasi mai tau mai o la tau mane e le tasi se a nga o mai ai tau lia ese e le foi e la vea i la tau mane o tamaiti a vele kolisi a vele o tamaiti o kolisi vele o sangato Iosefo o tamaiti o le kolisi le o pesenga kolisi mai a po a o mai sa fia i ve singa foi o tu mai po la tau mala ia le tonu i o la tau ia o moli e leo ia ai e seila i la tau ia to lima le wa avena i le famasinonga foi le mo tupulanga talava po le youth court i o famasinonga la le mfai no o ia tato port klame i ono tu foi mai inga foi le o tulafono famasinonga ia e pui foi le tulanga soifua la titi foi le o tamaiti ne moli ani Iyo e fōlinga mai o lena tā whia le to ono ia na lela ua tā sanga lo ia te tala le itua le to alima peila e tau mai tau atu whaisi mai tu ia te leo molianga nei na fuaili tā whia o ila tau mani ia e fōlinga mai lai to tasi le ua to e tā whia lono winga la e pe e tau watata mai e iei lava la le to tasi sili atu le matu ia o na molianga nei lo le to lima le pol sao lea o le atonu lava we ta ua he po o ia la le to tasi ona sa tau mate foi lau tu stalan le la ona le manino mai foi le tulanga le po le mea o le le uto e fa fo to ese po ia le sa faia ia upu fo ia fa mata o lungo le upenga ta fai langi pele ia tu so le tau mate le tulanga le ia ta fatali ia le silua vai aso to tu ia la to ia if tam failen fa manino mai ona le mfai ona to lo te se vaenga ona le mata upu wai lumo fa masnonga Iyo ia o le tatianga lana le ua iei nei ia mata upu lea lua vai aso le fa tali ai ona to fonga foi le wa folinga me le lava ta pena ia e su enga leo mfa popo ia mamolia Iyo a le lo tatia ia vele a le sila mata upula le na tula mai for famasnonga le na fonga ina famasnonga ia lawi lo foi ia sia le foi le pangota o lawi titi tuali ma ia te lo foi na wa e lawi lo foi lo sunga herb ia lawi titi tuali ma ia na to tula e lumo famasnonga
I moli e tele moli anga yen tue tula i nei le ai mai tau mai o le foi o tuli nisi ona whaasalanga foi le wha i le to ese ta whaingata i nisi foi o moli anga matu ia na moli i le a le moli anga fauna leo tue tula i mai tau mai herb lesi ta por kalame na ta uai ia le teimina sola ese mai e lau titi mai le to ese le masino apelila Lea na sawa ilo tua ia ma sawa ilo fa o lima se ali I fai business saina fo ile o vai tele uta. Ia o le fa la vela le foto atu la ila le ilo mo fa masinonga le la wa ia te ena ila ia le molianga le fa sanga ia o le tamu fai fo ile fa o mal soi fo so tangata ia po le attempted murder. Le la wa te ena la wititi tua lima la molianga nei fa ata se la manisi molianga fo ia le temina No maela le la ititi le na so la fata simi malawi titi o le ta o I people famasinonga na o Filippo e tino la ititi le o ia le pesa to alua mai malawi titi so la anga muli le ya aperila ia no mai lo la yo mai lo fai il falo lo si fai business saina le I vai tele ia ma fai lo la onga le tono falo lo le o fia io se e vai o ato E tele me olo a fianga o inga lau to lua lea. A e taua whai lumo whamasinonga e lua fe ono se lau. Lua fe ono se lau I le tau a toa o loia na la ave e sea whanga o ima ile tono le whalo loa le li ile. I o le foi lai mo lia le li ile na to o lua ma Filippo. I le tamu whai fole e whaini wha oni manua tu ngā. Ia o lo te ena la e Filippo ia le molianga lea. A oisi molianga la ia o le AVC mai fole mo cards o le ATM. Mai I le whaloloa le e tasi. Ia o toe whaauila I tua le ofiso le molianga le e tasi. Ai o lo io ina o me la ua tele molianga I o le AVC a whanga o io mea tōtino ia. Se I vanga nā I la molianga I o le tamu whai e whao o ia le maliu ia mal molianga le a whaasanga ia Filippo. O le tamu whai whao o ni manu atunga. Ia mai tamu mai whai herb ia. O lau titi o matua lau I loa I tono Samoa. E mai se ale tūlanga le o le e sola. Whai ngofia tele sola. E se le tangata mai le tu. E se le herb. O le mai tau rona winga o kometi le iei o se si whapoponga o le whaasalanga po se molianga wa le mai tau e sa o lau sa unuanga o whaisi sola so o tele le pangtale. E se mai I molianga iana ia whaatino ina iso le ngātu la fono le masina o apewila. Ioi, e whaopopo, tu sa lewa toi molia mai molianga fōlea, ia toi whaopopo fōia e whanei, ia se whaasalanga fōlea alfa masinonga, a isi molianga ia taipei o le taimilea na sola mai ele tu ese le tausanga utuana, imana tua herpi le tausanga utuana, ele na sola mai e tua, sa uloa ia whaoni manua e se tamaitai fōi whainga luenga I o mlawa ale le whaleolo. Ia toi anga, ia toi ele, ia I tia vi to e fai foi se soli ngā tūla fone na se tasi fo te mai tai sa te whao mai nei Samoa. I o morianga na e lua. O lea lava le I fai e ia ni whaasalanga. Ona o lea lava o loma ia le te ia le aso sa ato whaina fo ile to e tūla ia lea lei. Ia aiwi lea. O lea lava e te tupu mai lava whaafita auli nei le sunga le ia lawi titi. Tele ia whamasinonga le la tula ia nere di o lau titi. O lea la sea so le ufufua nei mol matau pu lea e le solanga le masina a pewila lang. O le vai aso fo, o le asonga fua le vai aso fo, le fo la tue tula e la ua. Ona la le sa tu le avanoa fo ile officer o le National Prosecution Office sa tu le la tu ela mano ila tu e to fa manino mai ni si o molianga ia lo te ena ele lo Filippo pela le molianga le o na fa o lima ila solusful lima la le tu polimer nei operila ia wo fa o lima ila o nei se le o ainga nga ia tu le le fo ile fa tino na tiu te na su senga ia ai mo wa tu ilo ia to alua le ia fa o lima lo le ia mal wali ia le ia pe taila le o te ena o lo te ena la la wititi ia le molianga le ia na olana so atau le ia Filippo ia le na te io ina la molianga la nei le to ala ina to tu ia mata pu nei se ia ulia la so fuol vai as fo ona to fa menino ia le officer o leo E te lei tau maa ua lao a whea whonga I mata upu nei mai tau sanga o mawai. O le mata upu le na tupu mai I whaleolo, ma le mata upu nei I
mata upule I tuasivi o I tiavi o mata upule tiavi o le wa mana to final masino Julai o to sanga ne su e fo le fa masino ngai fa ele hearing ya le wa to tu pumal me ya pelila le yo o ya Julai e ro ile simta upule an mata upule ina tu pumai I fale olo elo ilo la se asa tonu mata upule se banga naila mata upule I tiavi Malo. Ia mana tuala le fai ama sola I tuala wititi o le fa pena foi la manisi o panguta ai le I tau lata ne lava se musmusunga foi le se va ai le mafuanga tonu sola mai pea o nei panguta Ia o e tele mafuanga foi lo ta wa mai nisi o panguta foi o lo mafai o na mawala va no e so tai o tieni so stala ile o fa masnonga pe tai o le mela na tula I mai la wititi no o maua foi lo te fa foi o tul fa pui ia na yes tu langa sa tula I mai ona na fa o lima ia nisi o li panguta ta faingata ia na tamana maua foile le tunga o manu ana mawele ia mafuanga le na la ona le saul fa masinonga le lua vai aso tuanai ona na watu le tala ele o mulava tia atu le sunga ya la utiti ona o lo fa ngase ia o ngase la le tula I mai herb wo fa o lima ele to tele o niso pangota ona la o le fia wa avele sola so o la utiti tua mama fuanga foile wa tapu ile avanoa foile mo ila to le o mai tua le ta fa pertani o le weekend parole le o mai as mo mai sai tu la to ainga ia peta pe wa vele sola so o le ile o la wititi manisi foi e pe la wa sui e lo le fai unga ale pulenga o I ta fangata ile to ese ta fangata ia wa tapu lo le to yese sum fensa tu tu sa le wa matana fa mafa ia e tu la fono ia o le mafu mai lan sola so o tu ole o pangtal nei ia ale foi mai tau atu ia e tomo muani so pangta foi le o le fa le tonu o le tau mafa ia o le me foi le o le fa sa wa foi le o ali malo ia ila to peonisio mafu anga le fa pele le ina so la mai tuanisi ia na me uma sa ta pai foi se fina ngalo le pulenga uta e ta faingata ia sa tau seina foi ia mauna o mai e pangta ia o mela na ia na ole tatou tama langi fai na fa masino mai tulanga le ali herb moni lava la so no ngalangi ia wai pe le alu nia ma fonga foi le ile malu pui o pangutani foi le se no fanga ele mfai no to sa fi fa fo ia le lava fai maso so la mania si tatou tiro pe tulanga le ia fanga so longo ole mitanga luenga o fale pui ia ai panganai ni si vai ngal fa masnonga te fia sa ele ne yaso wa fama ole tulanga le foi le o tele o nisi foi o le mfaina au a wa ya tu foi ya so tu foi na mo ala tu mta upu ia wa mata foi na fa malu fa ma fa masinonga tulanga le o lo le o atu le ise tu si foi le va tu ta o tuen ma fuanga le o lo le o atu ia o fa ma fa lo la tulanga le o mai sa o tu si sai foi le sai tu oi o le moa o ma ave o ta o fi o ta fainga tanga fa tal le ia le aso foi le tu la ia la ile fa masinonga ia mo fa ta inga la herb ia o na filena na isu le tu si sai foi se ta si foi le o lo masalo mia foi le tulanga o le tango fiola au fasaina po fuala au fasaina ia o le tangata nei sa avea foi le sa tautua i le malo America i le me foi le military ia o leva talent tulum sa opune mal tau sanga talwai na faatanga foi le famasinonga ia le tatala leva no e malanga i foi le faia na sisinga foi e fa so i fua malolo ina I Amerika ono le pe e il va fa vai temio na lule Amerika foi le mole mo na siakia le lan fa tanga e ya le la wo le aso e tauna to foi mai e fai la na mata upul mo fa masinonga ia wole o mai le la na polo ina ilo ele fionga ele fa masino sili le tu si sai ele ngatala le a so sesi la va foi le e tamo fai alo fiale o te foi le famasinonga ia paula le me la te ftawi o le awatu ale o le me tu sai loka mai ia a fai ala e mo o e nei ave sa o e tau fia ta fai ngata foto ata tala o le aso te o mai le famasinonga le si lua vai aso o tu la foro nei sa ye mo langi le utau famalusia
I oi he putu la fona ne wale vana ai. Ia se vanga na ai la wa watu sau tusi pe watu la ole whawhita uli o ni sumata upu ne anafi. Ona e whai ole leo o atu ole tangata le moria. A ole leo o atu fo yo lo ia o lo o tūla i mo i lato. Ia ana whaapela e o atu le lo ia. Ia ma whai le lo ia ona tau fiel pola inga. Ona e whai atu e ian mafu anga whaapea uanga se ngase o pole ase tūlanga whaapea nā. Ia pe tai. Lea watu le moria. Lea watu le lo ia. Ia whaasanga mai lo whamasnonga tu o mai malpolo a inga. Ia msalo wa tau tu nisi o matau po ea fiai ia ila tau sa fiai vesi o whanau wa onga ia mese foi o matau po nisi na sosola ese mai le to ese mawha wau pe iei ia suenga mese ia o le whatatia peilu mo le whamasnonga po kalame o lava singo le so leo lea toi te liu mai pe mai asina malo longa whasalonga whapisi nisi ia ma stato musika vasa iei foi o le nei a fiafi. Ke lea swingo sa moso ke mga kuwar si singafu ang mamu. Si singafu. Sisirfu. Lau ke kuwi au ka. Paalongo aku asi sa koy ma. Ke milangas ko maimiti ya oya. Ay ke loe. Papenga malango ngo ya mako. Ke minga mako siya nunga lipo le. Fiku yang kang iwa kolu. Ya wole wala nga ay wa elea. Luwa fe se fulu. Samping lipo lalang. O lima ngeng siya lunga li. Ele ko siya lipo la ke kuwi kalang o tawaki lunga palon mano. It's a privilege and an honor to be Samoan. If you smell what the rock is cooking. Rock and roll. Ulau pilih pun lah. Ilolar kemo lebih sam. Ulau pamanga worki kala. Wah. Ini sawa lebih Samoa. Ikili ilolar lang kemosi. Nang awak mga pemunga mengal hairstyle lebih. Yori aku yang kupu lalu. Sorry. Ken leang lu prestar. Ay mo yang sabla. Oh, story yang tahu. Selalu posen. Kaya pa ikaw pagpanggap na over kumano ulit. Luwang agka. Let's pa. Leo pa one kapit pa lasa. Wala pa sala na yung numero pa marin. Oy. Depois você pena tu singa ngo. Ya no ve man let's sang. Ole tu singa ngoi fai tau inai tanga ta uma matusia fa matalanga i pere tau sang. Ali pizza mai tai. Fa ai poiponga. Haoonga, ngaluenga, whale pitanga. A ona ngai pere vai. Mai si whamtalanga tā ua mo le whaori a tini o tina e o tātou malo. Ai hai e pepe na tangata i na uwa. O le tula whanu le ofisa whai ngā lua whesuli. Le whamamsia. Tu sia ma whai tau umatanga tau umu. Tu singa i ngō tangata mawhani, lua festival mai ono. Toi te liu mai o lava singa o le so i lona whaawawina, le nei a fiafi o lo e whaafonga mai le siufonga o le Samoa whaamo leiva tolu te si malafitu mai i lona no whanga i funga lei. Tu sa watu nei whaasalaunga le lau mua o Samoa toi whaatalo whatu i le tinu whatoa maua mai ma o lo whaatasi mai i le upenga o seo ta inga ma Samoa nei. E o lo ma whaatasi ma le tamaitai tu stala o le tala mua media langi keresoma mo le polkalame o lava singa o le so. Ia mai tau watu langi o lo whaasolo pēr whai tau wina o le lisi o i la tau fuilele e le i restala i le pānota. Stasi leo matau puna whatatia mo le pokalam. Yo e herp o le po la solulu atai au le i o le lisi lona lima le o le asawa mai tau mai fo e tai se lau i le vai aso. Mo winga se lau kasi lua korfa lima le lawa lima se lawa e le taitai lawa se fulu fitu wafe i le au whai o i la tau. Ele i resitala ina o lato swafa i le temi fo i leo whanga solo ia le sitala o tato watu nu. Tai au la le sawe le lisi lona lima le i herp. Talo sia le o la vea mai e malo swafa i na le lisi na. Ai mana ia wasa mawal whaatal noanga fo i le ma le acting CEO fo i o le ofiso whainga pālota. E mana ia la ta wha longo ia i am wha fonga mai fo i le atunu. I le tu sa o mai lava i le sunga ia mea fi fo i le misi o le tu langa lo ia i le wha fita uli le nei. Ia no mawailo se temi tal noi mulmuli a he pek ta anga i fo i le wha tal noanga ma le sui CEO le ia i nei a. But, you know, the amazing thing, since inquiry opened le lola, there's about 400 kaka for mayala ko le scan. Like ili whaakali ngi, so because of the awareness le mo konfei fai. So that tells us, e ma whai anga mai kaka ili skale li se me whakali fu i sui kawa, ma ko miki towards ili si palo. So that's the focus leki kilo le officer kimi. And that's the reason why we have to take that hard measure le meno le mori lo ka.
So, because you know what, if you really look at it, olisi kaka. Ang phone foi whakarekari si laku le kaka mo piki o mga o se kupe. And that's where bribery occurs. Ile mele, so lama ka whaile avoid le mea. Because you can register. Na pule ale oi poi ke pāroka, which is exactly the intention of kula fongo le. We'll see how this goes. I mean, 400 in a matter of March, April, May, 2 months. That's a huge number given all over Umalpal. So that's the 400, they'll be 17,000. Some of them. O siya ka nga kayo ka kalawa ako ron su kasi kwa sa kung les kan. Na ka ako su kasi mikor kula fongo. When you turn 21, the law says you have a month ke sa ko kung kilis kan. But since the palo ko 17,000 aya. Since gaming ay like gaming mako may lobo umang kapungile lola the last time. Mako lo siaki le tatale male PDM. Check them against them. Kakakaru apia la ko ngol les kala. So from there, esufi ku afika kelo ila ko ngoi. So we don't know will le lo po kakalo migrate, but it doesn't change the fact that you're still a citizen here. Right. So afa o kaka overseas, they have to win anytime that they have to come back. Kalong may lo les kala. Because even though I'm overseas, I saw you can list California. I fear kula fongo. So the advice is, I feel like overseas, I come in and register. You know, I mean, it's your duty. You have an obligation as a citizen. They especially kaka ifang nga ngi wife ngo fiyo mako tracing nga i PDF. Ko mo. Inya lis kam khal tu mele palo ka. Wo me abiskusia kula epa me foile pe le issue lang ave ale le kanga palo. Because he raised it in Mako conference, this is if you know, and raised it, you let my official to spoil a quick kilo island. Il me le fait avec me car for if I parle ici. Oh, yes. Yes. Oui, les scala. Not parlo lescano. Yeah, I mean, that's the whole. Yeah, look at my lab to see for you. Yes, lo el kusi sa lenga mer kusi la makanga. Mai ko le foi e umorol palo ka. There no issues la e raise mai u le foi. Le nga ka le malo, but kanga ka privately le mo ke inviting mangila ko spora issues ya. Then there's also the commission of inquiry. O me umala ya le mai mo ke no tinga umai la lo. Mo ke ka penga foi la ma ko mo ke ko le commission of inquiry. E mo ke fa ku ai swinga ka mo fai from a practical point of view. Ole issue ay le this is exactly what I meant. Fire turn up marka kaya nga oyele skala. Avoid la ko nga issue nga le la so se came towards the gamer palo. Yeah, and I see it's all that. Kemi ke yo maya ma ku ka me ke o iska me ke sa vali me ku pasi yo sa vali me isi ko nga me. So we're getting to the point la kala we might have to why umalo financially yangi. Makki kilo foi ka milo officer. Ka milo officer around the country well, the last thing we did that before. Almeanga mo foi kaka because ele moriasis. Almeanga le ku foi ni. They go a step further. We're taking that. We're finally taking that step. We have to take that step now. Tulanga le wa makcha chaya le star. Yeah. Yeah, I did a few street talks for you. Make a comments for you. I mean, there is no justice for me. Compare la coi cases yang aveng o famous no. Lela la ko la fa samo ave ko. Alela mo faile le mere la bi compare la. Yeah, I can stand it's a comment, and I mean it's a fair comment. But if you really look into it, cases, there's a difference between criminal cases, like criminal cases, and civil matters. Civil, ele fola meio civil, aqui kilong iso civil matter, ele foi court. There's a point where I got file mediation. File mediation le fai so ala pule me. It's the same process. Le fai le petitions because at the end of the day. When you go to court, the only way you can go to court, you so emele so pule se dispute. So let dispute parking like individual people voile. Ele contact lisi ngaka. Finally so pule agree okay, we're not going to proceed. I insist that let's proceed. Ele wakula ka fight evidence. So it's a waste of taxpayers' money. The waste of the honorable court's time. Anyway,
So ele kaulang criticize the system. It criticize la kangaka what happened before it got to that stage. Ka ke facility village councils yang fai unga ngi. Le walinga kupula me pe a fai nga kupu. Remember le mas me approving. Nothing is ever proven. There were all allocations at that point. And everyone is innocent until proven guilty before the court of law. So no one was ever guilty. But the kilo like mela ma ke fau kua ko I makai ngi fai fau kua ngai sui kau va we ave me e mo fole kinga inga ngai sui kau va ele it's the mentality ngale ke lo ka ko but we want to change that. Maybe not only kilo mai fui makai o mu fa pe ki lu pa lu bo aki kilo like cases fai there was money spent on legal costs even though ele yo ole men there was still cost of it like claim costs because of preparation so many the stress na go through ya ku malo mo because of wangi fai avel me even though lo ke lo ele ka ka fai all stress na go through si sui ka vai if you don't want to go through that again don't do it in the next but you know it's a fair comment le menga but you gotta look kilo le technicality or le me it's two different things so the law is very clear le vaingale you have to register and it doesn't cost you money wale ka mi so office why didn't you use the opportunity I have a couple of cases the last day o le scaling for last year I ku mai si kenya nga ngofo e ka fo le office le sa fak au ngalenga fa ile office le scala for 6 months I saw ile so mul fa mai lang fa ka kali se la ku fa le ku sui fa su ka see that's the mindset o le fa le ko mai ka ko ale la o mai blame solo si me but ask ourselves that if you're living right next to the me fa ile scala for 6 months I outla so mul ya o inga so ko ku because for mai lang se la ku le that's very irresponsible and that's the reality even though we make a complaint but we have to look at the reality o mengi ele ia se tulanga o le ai ngatete ai fua pa fa yo lesa e restala ia fa yo lete langona e tele ile stala lo no winga fa tali lo ngole lisi o mi de nei io ale mana ia la le meli herb ono le woto tu mai le ava no wai a fa pela le lisi le la fa taia o le lisi la le lo na lima le la sa taia e mai alona laule lisi le portaia foi le lungo o le tio ia ma TV foi ona faitau mai lola ia ile o ina ia se fulfa aso o le se fulfa la na aso e tu mai foi le tangata le e lona sua foi le lisi e to ia fio atwai o ile office of fainga palota e fai ina na le stala we vai la mana ia foi le fainto nga wal vai ngol tu la fono e fa atino ile vai ngale fai ona to le tu mai le no e to restala ai umalola se fulfa aso le ia mautinoa wa nga ia tulo suafai o ile lisi fo ile fa talitali le office leo ia awala ni morianga fo ile fa sanga mai ate oi o le lawa tele ne ia va no lo tu mai le office palota e full fast lo no winga o le pilota o le lua va ia so te sa wai fa ile le stala ele se tu langa le afia i fu o ile tu la fono ma ona ia fa ile misi le lua va ia le la ia ila tu foi le sa fia foi la singa ile si po le lua to lu va su tona ia tu le na mai ona masalo la tu langa na lang Ia na tonu lava ai foi la ni faitio ngo tu la mela ile toe nga una se tu lo foi le tu la fono mai la ila tone ile sa fa maoni e fele le stala le sa la ina matimu ia foi le ina umia sai tai ali herb ona la fa pe o ila tone ila ina matimu ia ale sa o fa tino tu la fono ia le tu la fono ia ila to ia pe sa fa tu na i pe ele anno foi le ia ile fengo le restala ia tonu foi e vale la tofi na mai ia o tua manga na me fa pene foi le mfaiana moa bano to tua bano foi le to on Africa to le se full fit wa fe ia ele se tama inu mero o le fa inga foi la to ele i pa lota ile taimi foi le tato pa lota tele io e masalo no le tau tilo ile isi lima tau sanga mua pe tau whaafaingo fienga luenga le ofisa pe a whaianga i mai maristala nei lo tu sa o tu la fono ia wae ole pe atonu ole anga ia restala uma o te le nei whainu mera manu tau titiro i sesi sa whainga ia le parlemene o Samoa pe ana whaie whaali mai whiranga lo i la tau nes furufitu wafe po whio tati ai
Le tonu lapa. Ia ale mana ia foi male matango fia foi le ole saunoanga ale fionga ia fai malo matumua. Ole tulanga foi la le ole au mai na foi lo la to e fai ia le restala ai mai sala ia le fati no ia ole tula fono ia ai atu i fola le tulanga le pe ma fu ai ona la pe le vaenga nei ia le pe mai tau watu ole fa atu tu na i male no foi foi le ona le sa fai tonu a restala foi e pe e lead up foi le tato palota pe la ole stangata ia ole fa atali italia sa ia watu le suita ba ole suita ba ale watu suita ba ta ia lima foi le o ia pe tu atu ese seleni ele minoi e pe ole tulanga le na sauno ia fai malo ma tumua pe foi le wa fa mo la tole tulanga le ia le mai tau watu o le mafai la tono mai fai alla to arrestala ia no ma le tau watu se tai mai pe la le numero le sata wa mai ele fionga ia fai malo ma tumua fa se lau la tono mai ala to ele masino to nai o mai ala to pa lo ta no ma sa wo se fa pe watu se le ni le ama o watu lo ta vale le tanga i o le no mai ala to le mafai ana fai ia le to nga mindset la le sa no ia fai malo matumua te tau na suia mai le fa se lau le langi na sa no ina me fiule misiolo no winga falling mai o le isi la no ano na au mai lalo ta inga pea ole onisio la to nei e o mai lalo le numero le sufi tuafi a le isi vaenga o ila to foi e wa ila lo tu la fono lo suta siloa o come chiaro sa le stala oia o le sila vaenga le il fasla wa felea o il fasla ulea o ila to ia foi le a to lo le lus fultasi ia nga ia tuloi o ale la ia afia i masse vaenga o le se fulu fitu wa felea e te tonu le fasla ula le o sa o ngala langi langa le wata sa sia to o lo no winga o la to nei na nga mai na ua mai al palota o la tone wanga mai ina ua mai al fa sala langa foi le na tu watu le office of fanga palota foi le tu sai male lisi do a fai ia o la to ye wa to lu su tasimo mai ia pe o la to ye ne mulmuta ia tu la fono ai o male a to lu su tasi ia o le mea la vetona fai o le restala o e maria la ona o le foi la ma fai e le tu langa le la to ye tangata o Samoa ye au mau ya tunu mau o le manino saunoanga i e tatau so se taimia e a fio mai nei Samoa e tatau lava no mai restala so po fela o e a fio ia ile ke lopele nei ai no e tele ile restala fole nei Samoa a o se tangata nu o Samoa e tatau lava no e restala fo ile lolo tangata nu o Samoa ile official o fenga palota ia msalo la foi fa fonga mai tanto tunu i penga of so tainga ile mai tauane pe wa restala il palota a se tate wa tunu nei pe le ai wa lela wa u fa ngolongo tu nei e fo linga ta wa lo le star io pe fa ye te ngai mai lo no winga fu e te sau pe la fo tanga e kalesia ma vai nga fa pena to ya sia sta sila le official stala pe wa pipi e lo so fa pe taun to fa fo le vai io al mali la sau no nga a me fiule na nga i ole suie la tana ne le fale le stala i pa no ta ale uto e o mai i le ofisa autu fa si ma le safai io non te sa tau tal io sa fa tali le fale tu o le suita wa io a ta o sa fa ta ia e lua suita wa mai na alo sto ino parsa lue io manu sanga la o se so suina fale tu o tlesa e o tu ina ia a fungale ma fo na ia le o talo ma talo sia e le ofisa ia o tu le si fanga palota o tape se ina la le tu inga ma fo le a e ma fai e tangata ia ona saula va ia pe afio mai faila na restala io o le wa mai ta watu atali sta se fasili na to tele ila to e tala no fa sama no ai fai mai pe fa fena maua e le ofisa o fanga palota ia suafa o ila to ni full fit wa fele o le star ia fa taila le ufa ma o ti mai le tulanga Ioi, ale manino mea sau noanga fai malo matumu. O whamaumonga ia i lato, o whamaumonga ia batu i le ofisa foile o pepa asfa o pepa whanau ia ma pepa foile. Le ofisa le pepa whanau pepa maliu ia mwhai poiponga. O ina la whamaumonga ma ina, le abatu i le ofisa whainga palota. Le la e fua i le whai taunga le anga i le ofisa. Lono winga la, e le mwhai ala na alo sesi.
Ono le maua uma I le system lea I lātou ia e o ala I e wa mali liu. Ia le maua uma ala I le office o whainga pālota. Ia tono whainga o fia fo I le lātou pito la au. Ono le ngā lulua so tau au ma le office o pepa whanau I ma pepa maliu. Ia wa se whainu mera tele, le whainu mera nei pā fua le whaitau o whai o Samoa mai lātou lea na ngā vae pālota ma whiri pāle mene o tātou o tunu. Mana ia pena whai e lalo mai o le ia o le sifuru fitu wafe lo no leo te watoi titi a o atu fo le lima sifuru wafe ia po ua taila na taile afa pea. Ia ma le sifuru fitu wafe le lima se laula leo sau le lisi. Ono winga lao se mea o le sifuru ono wafe mon tupu le tutoe a. Mia le tai o matua tele ale nei numera ali her. Masalo pea uliar kirisi masio faso solo mai pea alang. Pawa le he karusia wange mo waise so tato awa o ke roa we le ngata ile whainga palo to fo le lua fisu tasi ia le mo mata to ngoi a talo sia fo ile ia vele nei a le fafita uli le tula I mai nei le tau sangal nei ia o atu fo ile le si whainga palo ta ia talo sia yo atu ye wai te le se swinga ia le ngata mai sala I tangata fo ile mo la to ma faufaunga na faisa o e kisilangi Vane foi le fafsiri. Ioi. Lela e kisi na fai le tula o sui. O lela wa sauno ina ia le tula nga foi le o lo tau pole ala te vai tula le tusa tau o le ma fanfana le. Ia ele ai o lo fa fonga pe I lava singa o le so mai le tau tua le Samoa fa mo le va tolu te simalfitu mai Samoa le nei afia o le solua. Ia te lo O le aso lea la asau le a tātou whamanatu le tūto tasi o le tātou o tinu ia malo loa I malo longa umi. E wai tolu aso malo loa whapopo ia ma le whai ungol vai aso masani. Fōlinga mai lai lima aso malo loa. Ia e tau mai tau atu pe o le ua whātau to maise polo kalame o le a yeile le nā wha moe langi. Yo hebel mana ia na ta lava single nei afi ono lewa ia ta wale pol kalame ole tuto atasia e me mana ia la ta fa mana ia la ta na faita o tfo le wili le maile fa nga so longa le wa mai nei le malo le amata mai le aso lua le la stolutasio me ia le amata sauninga lo tu tala lo ia ile pol kalame ole tuto atasi lua fesful wono ma ole nei la fainga lo tu ole la faia le malu le kalesia metotisi I mata fele ia ma ole tai fo ole tai ole sauninga ia ole fono e kalesia foi le so fatasi ona amata ile la so lulu le so mo le uni ole mai ta wat ole lima le vavea ole herpe town fa tu langa ia onga ma fala potonga foi le mo savali fa alo le il malaile I malaita alo I tuana I mato ole no winga ole la ua pasia lava o tuana I mato le la fa nga solo le tato por kalame tutu atasi ole ta ole ono le taia ia fio mai eva la ulia yo la tono fa inga o le lima te ele ono ia a matalona taunu mai ata to wa malo fa alo alongia ia lelai o le te ole le lima te ele ono taia o le taunu wai ia le I palemia ia le sunga ia tula epa lupesoli ai doctor sa ile le malia le ngoi mal fale tua o le sefuru te ele ono ia taunu wai sui o le fono le sui tofia ia le fionga ia tui maleli I fano vale to aswala vile lua mal masiofo ia le fionga ia le maamea tui le tufunga ropati mualia mal masiofo ia mal tofa ia tui loma pule la meko mal masiofo o le kuata te ele ono ia taunu waila ia tatou malo fa alo alungia le nei mai to elau ia po taunu waile ulu toke lau ia le ana po la liki fai pule ia le fionga ia fenga nga walofa male fale tua ona taunu waile o le luasfulu te ele ono e taunu wai ia le kovana o Amerika Samoa le fionga ia lolo molinga ia male fale tua o le luasfulu ma te ele ono ia taunu waile presidente a Tahiti ia mana to mai ole ali le sa le 11 fai atulon sua famatai nei ali herb ia o le fionga ia tanga loa watasi Edmund Fritz male fale tua o le afale ono ia to ai taunu waia le presidente o le malo fiti o le fionga le ia George Cornette male fale tua ma o I foi la le tau mal pokalame e to ai tau nu ia le fionga le presidente o fiti male fale tua ia ona taina ile o le vu o le malo fiti o le ona tau lima le tai au alea
ia to ai tau nu ai lo la fionga ile a malu al malo ia la fionga ia tu ia tua tu po tamasese efi ia mamasi ofo filfilia tamasese ia la wala ia o le atau nu umai le temile ona taina e fo ile o le vi o le sartonga le fu o le stato o atunu ia ma matai lola le por kalame la le wat fata atia mai ia o le fofonga o le aso ile taia ia o le tofa ia anga fili shem leo o le office silio le pulenga o matanga luenga o palemia ia mal failau tusi foile o kapeneta le a faasa launga foile fala wilo ia tu aingo ia por kalame o le aso no so ele male lenga la fionga le malu le malo o le sisino o le tanga vai o le saorotonga he polo ngata le o lo ngafale male fionga ile sui o le fono sui tofia la fionga le tama ainga ya tui male li fano vale to so la vile lua o le taimila le o lo sisia ele tanga vai o le saorotonga ia o le temfo le fa pa nai wa fana i luas fultasi le masani e tausanga oma o le mai e o le vaenga ia ona a matalole o savali fa alo a onga mfala potpotonga ia ai taimua ila ia le faili pu pole savali fa alo foile ali malu o le malo o le mai ala o vaenga oma ia ona so ele male malo longa mo le tama futanga ile pole se fulutasi ale taia ole tu sala le fa le malo longa le ia alo fa tau taia foi fa fianga su fifiloi I o lava le malaya le o itu na mato e tolu la ia au talvo ia e tolu la fa fia ia wa to faina mo le aso le o le au talavo e fa casa mai fa to ia le manu ia le colisio le pa malo to fanga ia male vaenga le ole ola toi fuata ina mai o tafaingata o la tola I o le angafa mafafifianga o le taiao o fafifianga o le uli le amata le tasi I o la tola ia lautungia mo fafifianga ia fa le anga no ia o le la amata mai la fafifia le mai tato motu sai mai le one America Samoa ia o le pese male siva Samoa ona so ele male pese o swina le fioanga fale alupo o le fafifianga lona tolu o le kolisio pesenga o le siva no so ele ma le kolisi mai le pa ma lo tfanga ia o le siva foi o le vaenga lona lima lo ngafale ma le kolisio a moa mai ia te lo Paulo au fafifia le sau mai savai ia la onga al kolisio a moa mai savai o le siva ana fai waila ia ile fafianga mulmuli lo le pese male siva le fa atu saina fa atu ia o la tola le langa tama le pese male siva foi ia pe atu manga foi o tausanga uma herb e mai uma nei por kalame ino so ai foi le ma fa alo longa fa le anga no le nga fa male komiti o le tutu atasi ona sau no ai le tai fono so fa atasi o le tutu atasi o le sunga ya tu la epalupe soli ai doctor sa ile maliang langa wai pe po la fionga il palemia o le sau no anga lo I o le fa il sau no anga ile tu ina I fona I lalo le tanga vai o le la fala nga fa male alo tu e malu le malo ali malu le malo ya o uswina fo ia le vi masani o lo nu o Samoa ia o le talo fa ai ia ona tato malo lo ai le belana e ta wa herb ia o le aso tofila soluo uni ia o le aso malo no ale masani fo le pe uma ia le tutu atasi ia o le aso foreile pe o se aso malo lo fa popular le wa ia le ta wa mai il por kalame o le aso malo lo mo ainga ma fa ataunga o le por kalame la na le wa ia fa atianga na o por kalame he tau mai tau atu langi o le tau nu mai o le president o le malo fiti o na taina le o le vi o le a foi atunu ia o le tau mafaufau pe o le ulu ai taimi le ua awai mai ai sui o le malo fiti pe na ini si sui I tu atu fua I le taina o le vi o le malo fiti e sa o herba o le pe e tale vi o le malo fiti ia le foi e awai mai ia Tahiti ia ma America Samoa atonu sa awai o le lopo le wai taimi le walo ia I se sa o le president fiti foi le tatou tutu atas ia atonu o le faalo foi le o tatou malo mo le tatou tunu ia o le taino o le vi o le fu o le malo ia wa o le ulu toke lau ia
ia ele o le misi o le o sa e fio so mai ala na fionga le ia fa pe fo i Amerika Samoa ia lele ile va te fo ia na toi fo ia tu ia le president o Tahiti ia be ia fo ile ia le o mai o fiti ia me sa fiti ale her ta fo at fo ile le telefo o mata putula i mai le vao tai fiti ma tato fo tai ia o se fa lo longa ma lunga fo ile le tau le o le vi o se atunu fo ile se si atunu ese io e pe la foi le o le tala noa i le wale mai tau atu na i le polkalame la tu ia o te vava i fa matua matango fie le polkalame o lulu i taimi ne o le fatino inai le fa mo ta ua o sa tongo sa mo i lona no fanga masani i tia fau le ta ua la fai la unga o le malai foi le o fa utunga tangi le tunu ia he le tunu wa taimi le wa se ai le polkalame ta ua mai o i tia fau ia le wa se atu i tona i mato ai tatele se fa sa o tua si mele fa mole o la fa fie le taia o la tala vole e fa ka sa fa to ia kolisio le pa ma lo tfanga so me lo le ma le o la tu futa ina o la fa fie le mo fa fianga fa ale anga nu ele o fia ila fa to ia ai o fa sto uta la le nga fa ma le pese ma le siva fa ma lu tu le sasile e o fa to ia la lunga sfultas ia o fasto uta le la ve la lo fa fie le tas ai atono foi o se e to le tato porkalame o i to na mato io le amo e foi la no nisio le la foi pito ele i masani ona auto va ama inei tia fau i tau sanga foi e fa manato le tato tu tasia ia sa lo sa noanga e vai pe tau tulinga ta foi mo la tau ia mai mo ane foi i le fa mo ta wole o le tatou malo tal sia ia ma te talo foi fa la pot potonga ma onga ma se foi ma tanga luenga ma company e tatou a wifi tasi foi le fa fela no ia tatou solo ia ma sani o le tai au mai tau atu langi sa ma sani na malo lo no fa wa le fa sianga foi pol tasi anga ile lua le tele na matai ia le te fa ngolongo tuni por kala mesa e tolo lo wina o le ia fa fianga foi le e ia il te mi o malo longa e se fa fianga ma sani e fa nga solo le avuti Yo he o me masania ya e fai al malo longa fo ya ye ai la to fo le la bala aulia ye fo se mota fo le tu ye mo le na va ai fa solo a por kalame mai tau mal tau sanga le sa fai fo malo longa ya sa fai el fa fianga ale li fo le la wilo pruno le fo le sa fa ta milo ine el tanga tau pito pu la langi tu sala e fa tino ala por kalame el malo longa fo le tau tanga mo le au bala aulia au lo fai fo el o alo foi la le committee e fa solo fa fianga la ia mo le malu la tunu ia wai ne peva ia le aso se tulo ia ona toi foi mai la wala aulia i le mota le tula le tas o inala le fa to a mata lo ta to fa fianga ia fa le anga nu ia ta o te lor pokala me ona tulanga masani e peila o le tapunia i le fiafi wa le folinga mai tasi la sol o si singa fu apol tuto tasi o tatu tunu aso malo lo masani la so lua la so tofilia ya le fo lo fa longo atu fa me la so fa tau mo a inga ma tato uma la so freli ya tar si ya pa fa ye sa si avia i fo le la ngo la fa tau la tinu fa afa uma ia tau o lo tu langa fa ben sena sa u al fa longo tala na he fa pe o la smalo lo ma na ya fo fa pungo la so la semana lo mo a inga ma fa tanga le fa pertani o family and shopping day ya le la sa waila le fa lo pe o e ta o foi le e fa pe e ni si foi le e afa le ta o lo le so le no winga e fi we so po el company le la mo fa el po le melo le afa le ta o lo le so le ya wai o le so malo lo no winga la fo linga mai tala la fa o lo wala nga tauta to sa val valia to fa tino ta to fa ta ia e talai fale o loa au te loa e malo lo ia matanga ruenga foi le al malo ia mafala potpotonga le malo au se tasi foi le o se tasi o va ainga foi le mata ina le temi foi le tutu o tasi o le temi le tapuni e le tato por kalamea temi la le anga ia tuai lo i tonu ia le fa ili le fa ili matanga ruenga o leo
o le taimi le tasi lea le vaenga mata ina tangata o le show la le ine li malu le malo la le fail taimi ai le itu in fail lo tanga vai e esal mata ina o le show le o tausanga uma ia swing o la to fa alinga nei le foi ma sani na masi ia tu ai i le motu sai pe a meni vala aulia ono le mata ngo fie ya talo se ia tatou o mata po le ani si swing of forward a ia le nei tausanga ali he ia utala noina foi ta Paul Kalame moni lau sau noanga langi i le ngata o le mata ngo fie o le whaadinga lea malu a o le taimi foi lea male langona i le sauninga whaai o le tapuni o le tuto tasi o le tinu e se foi le whaalongona la tu ia o le si foi tu ia o a mata ngo fie te loa le a le leima mawa e se whaalinga lea o mai malu fua le la tu video foi le wala wi lo solo lo langi male faali le le sa a malo ia ele a faina le vaenga no o e fa fonga pe i lava singa le sona ona tala no foi le ia manatua ele tenu o le ama fai ona e maua le kopi o le Paul Kalame fanga solo mo le tuto tasi o le tatu tenu i lunga le tatu website po le upenga of sotainga le talamua.com ia o le e maua ia i le kopi o le Paul Kalame e pe ona taulo lawina i le nei afiafi. Ia manatu langi wa tau whaai wi ufoi le ta Paul Kalame o lava singa o le so, pe o vaenga umai a le sa whaatatia mai, ia man le fua fonga le tunu i le tūlanga o le aiai, ia Paul Kalame o le tuto tasi, ia ua tau te foi ni se matau putau whamasinonga, tali foi le fisiri la tau, ai la tau le lo langona lava le malulu no le tūlanga foi le i restana le palota. Yo hep mana o manino mana tūlanga ia le fota atia mel ta Paul Kalame o le limas fulfane o tau sanga o le tatou a tutu atasi. O faisi umi o tatou mātutua fo i le pea whaatusa te fo i le i motu o le Pasifika ali hep ai. Na wa e saunoa i o le tatou Paul Kalame le nai lunga le upenga ta whailangi. Ia, wai le mai loa le whiringaro le CCDS i la tau o le a le toi au lia atu le isi sifuru lima tausanga o lumanai atu o tupu pea ia le whamanatuina o le sao le tonga o le tatu tunu e tupu foi ma suinga me se o le anga i luma o lona atina e male tamau a inga o Samoa langi. Io e hep. Ia, na wanga il tatou tuto tasi o i tuana i mato a wana nafi hep. No wanga i tuai whamasinonga. Ai mato wa e loa mato na tutu lunga pou foi le no fuanga le sai el tatou mo te fono. Ia na fisi foi le whapea mato wa ina le la whaeia le tatou tuto tasi. Ia a sau le tali e lau whainga luenga. Ua a mata ngā luenga o le mo te fono. Ia le lau a mata wana nafi la lena a mata aloa ia i ona whaatulanga pou foi le au do te lo foi le la li o iapa. Wa matalo i ai ona fausia tatou maut fono ia por tatou palimene maut palimene Samoa nei o nanga wenga yo le lua ia tausanga le fa anganga foi le mo final nganga wenga ia a tonu tonu foi le avel tutu atasi o ia male amata ino ngal wenga no inga folinga mai a tonu fa pena foi le tausanga mo Tano se tatou o tu le tausanga wa mautu mai tatou foi me fasi mautu na mato. Ia, langi wanga nau i sisi vaenga te fia. Ia hep faftai o lewa mai al tamta upu neias. Ia toe faftai foi lau fafonga la tu i tatou paanga masani o lo fatasi mai le upenga of sotainga fapena foi ma Samoa nei ma le nei Paul Kalame o lava singa o le so mai le tautua ale Samoa famo ia se ia aulia foi le afia tai Sisi ona whaapoponga, e manuia tele, le nei afiafi, whaasoifoia. This broadcast is brought to you by our partners, Apia Concrete Products, the foundation of Samoa. Bluebird Lumber and Hardware, building and beyond for you. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Inalani's catering for any special occasion. Taula, the brew of Samoa. Samoa Property and Realtors, for quality and excellence in real estate.